turi hose sanga ubutabera ubwiyunge demokarasi gira amahoro uhuza abawe bose tugutsura amajyambere abana bawe twese turakuramutsa iteka ryawe nimba gishyitse niyo karande kavuga rumwe inkingi y'umuco mwiza wadufatanya ukubaka neza ngo uhore uya mbere ubane n'amahanga ubahane rangamirwa imisi yagusaritse ibisare imana ikurinda gusandara niyidutoza kugukomeraho mugihe ushikamiwe n'abagushunga tukubera abakinzi b'indahemuka rangamirwa twanze kubika umutwe no kugenda twunamye twiyemeza guhangana n'ikibi nk'intwarane ngo duhamye ukuri turema amizero meza buri muntu yubawe rangamirwa tugira urukundo tugendere mu kuri dushikame rwose dukorane umurava dufatane urunana duterane inkunga twanga umugayo mazimani twambike imbaraga abanyarwanda dusendereze imigisha muri seneride ubwiyunge. Banyarwandakazi, banyarwanda, ntwarane namwe ntarumikwa za CNRD-FLN. Mu ndamutso y'intego ya CNRD-FLN ndabaramukije, nimugire ubutabera, ubwiyunge na demokarasi. Ngiye imyaka 5 irashize, 31 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2016, intwarane n'intarumikwa z'imihana yose nibwo zafashe icyemezo cy'amateka zishinga umuryango wa CNRD-FLN. Uyu munsi 31 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2021, imyaka 5 irashize ritubumbatiye, ritubereye maso, nubwo umwanzi atabuze kuturohaho amakuba no kutugenzanya umujinya. Nguwo rero wa mwana wateye akama ko abonye izuba, ubunnyano buraribwa si ugusimbagizwa karahava, ibera araricakira sinakubwira, si ugukurajya imbere agwiza ubwenge n'imbaraga, agana abavandimwe n'inshuti kuko nta mugabo umwe. Ngiryo ishyaka ryacu rya CNRD-FLN. Burya rero nta byera ngo de, CNRD-FLN yavutse mu bihe bikomeye, ibihe by'ibibazo, ku buryo itabonye umwanya uhagije wo guteta no gutangira neza ubuzima bw'ejo uko bwaba busa kose. CNRD-FLN rero ikivuka yarwanye intambara zikomeye cyane kugira ngo ikomeze kubaho no gushyira mu bikorwa imihigo ihimbaje yari yiyemeje. Ishyiraho umutwe w'ingabo ngo zikomereze icyizere abanyarwanda ko urugamba rw'impinduramatwara rudakuka kandi ko ayihame kuri CNRD. Bavandimwe, ntako leta y'agatsiko FPR-DMA itagize ngo inige ishyaka ryacu n'umushinga wacu. Yatugabyeho ibitero, iduteza imitwe myinshi yakomeje gushinga no gushyigikira iyo muri Kongo no mu karere. Nubwo byari bikomeye rero, CNRD ntiyaheranywe n'urwo rugamba rwo kubaho, ahubwo yari yubatse itangiza urugamba rwa politiki, gutyo haboneka ubufatanye bwuzuzanya mu rwego rwa politiki no mu rwego rwa gisirikare, imirimo irakomeza. Gusa burya ngo umwanzi ntahuga. Muri Kamena 2020,
CNRD-FLN yongeye kwisanga yonyine mu mihigo ihambaye yiyemeje mu maso y'abanyarwanda, kandi ari nako kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 urugamba rwari rwimuriwe imbere mu Rwanda n'ingabo za FLN zahashinze ibirindiro ngo haba muri politike no mu rwego rwa gisirikare dukenere mu kibuga nyakuri. Aha ndashaka kuvuga gakondo yacu, ngo urwo rero urugamba rwa CNRD-FLN rurarimbanyije na nubu ahubwo ngo urwo rufashe indi ntera. Basangira ngendo, ntwarane namwe ntarumikwa banyarwandakazi namwe banyarwanda. Ku munsi nk'uyu ni umunsi wo kuzirikana no kwibuka intwari zose zitanze zitizigamye zigashinga uyu muryango mugari wa CNRD-FLN nk'inkingi ya kanagazi mu rugamba rw'impinduramatwara y'abanyarwanda. Turashima ubutwari n'ubwitange by'intwarane n'intarumikwa zikubitiro zemeye kumena amaraso yazo aho gutatira igihango zahanye n'abanyarwanda. Twunamiye izo ntwari zitangiye abanyarwanda, ari nako tuvugurura intego yacu mu ndahiro yacu: ubutabera, ubwiyunge na demokarasi. Iri shyaka ryacu n'ingabo zaryo kuva zikivuka zateye amakenga n'igishyika agatsiko gatsikamiye abanyarwanda. Nibwo leta y'agatsiko imaze kwibonera ikibatsi cya FLN, iyo za Nyabimata n'ahandi, yahagurukije ingabo ipfundikanya akagambane gakomeye n'imitwe myinshi yo muri Kongo ngo bafatanyirize hamwe guca inyuma FLN maze barimbura inzirakarengane z'impunzi zari zigizwe ahanini n'abavandimwe basizwe inyuma n'intarumikwa zitabaye. Nibwo ari mu gihugu cyaduhaye ubuhungiro, ari n'umuryango mpuzamahanga, bose batereranya abanyarwanda, haba intambara mbi yo ku Muhindo mu mwaka 2019. Nibwo FLN irwanya inkundura, yerekana ubutwari butagereranwa ngo imigambi mibisha ya Kagame FPRDMA itagerwaho. Hamenetse amaraso rero, amaraso y'abacu, hatangwa n'ibitambo, abavandimwe b'impunzi bacyurwa bunyago, abandi baburirwa irengero. Gusa kugeza amagingo aya ingabo za FLN ntizatezutse mu kurasanira abanyarwanda. No mu rugamba rwa politike naho kandi imihigo irarimbanyije. Umwanya nk'uyu rero ni umwanya wo kwibuka intwari zashinze uyu muryango zikanawusigasira kugeza na n'ubu. Ni umwanya kandi wo kwibuka, kunamira no guha agaciro intwari zitanze zitizigamye. Ni umwanya nanone wo gutera ingabo mu bitugu izo ntwari zihanganye na Sekibi ku rugamba rurimbanyije. Ni umwanya kandi wo gutumbera imbere mu ngamba zacu kugira ngo naho tutaragera dushyireho ikirenge, tugarurire abanyarwanda ibyiringiro bizima. Banyarwandakazi, banyarwanda, imihigo CNRD-FLN yiyemeje irahimbaje koko kandi irarimbanyije, ahubwo turararikira buri wese kutwegera no kudutera ingabo mu bitugu. Turabwira abanyarwanda mwese kuri urugamba ari urwanyu, bavandimwe muri mu yindi mitwe ya politiki iharanira impinduka mu gihugu cyacu, tubaramburiye amaboko. Nk'uko abakurambere bacu babivuze, ababiri ntibacibwa inka, kandi abishyize hamwe Imana irabasanga. Dukomeje rero kubararikira iyo mihigo ihimbaje, kuko ubufatanye no guhuza imbaraga byakomeje kuba intego ya CNRD kuva ikivuka. Ndangize rero nsaba intwarane n'intarumikwa zatereye uru rugamba kugeza na n'ubu, mukomeze kwandika amateka y'impinduramatwara y'abanyarwanda. Nimukomeze mwereke abanyarwanda inzira yo kwibohora, maze twese hamwe dutsindiye leta mpotozi, dushinga u Rwanda rushya nk'igihugu kibereye kandi kibungabunga abana bacyo nta n'umwe giheje. Harakabaho CNRD-FLN, harakabaho u Rwanda rw'abanyarwanda. Murakarama.